Tini November talni 5 salmario Kollanpur moyal jamatia hodabai songsajak Choudhury kok malaima Panda. O Panda songsajaka Nwichichuku Kaimini Choudhuryno twywi. Panda songsajaka Ambassani khobjak Araimalni Jagannathpur Kamini Choudhuryni nogo. Tei o Pandao Nwichichuku Kaimini Choudhury tei lukurok phai manjaka. O kok malaima Pandao narwai okra angkha Kollanpur moyal jamatia hodani nokni ponchomi sordar song. Ini sengar kutung lain itu mudah-mudahan ini general sekretari saya tangha, itu kisah anggaran itu oke sasnya. Tak lagi baik sing tes tomo, Choudhury koi annual meeting hoda mana orang itu ini pari untuk tak barani Choudhury rok annual report return jama ronai, jadi orang itu project parani nih. Orang ni jadi proposal tentang proposal lagi, nanti final issue sama Khlaijak ya. Untuk itu ni pari ni sukuri kalau dengai orang ni, good important meeting ni. Awal ni pergi sini, orang masuk ke kita jamatia Samaj Kelewara region ni annual conference ni ada pari ni orang kes Khlaijak. Ini orang ini dikut penat. Acha, nong seni mungkin seri seni mungkin, ini mungkin dari jamatia, ini tahu ang berteman sahabat nekoza kolam advertisement saja, ini sama sama. Panda. Jadi pihak sekarang ang kulungka, jadi ang tak berteman sahabat nekoza kolam turmoyal jamatia ho, dan ang koroksa general secretary, tei ani bumungka. Mukti sadan jamatia. Jadi tini sang orang Jagannathpur, Ambassani Jagannathpur, Araimal ni kaisa iladon sini jamatia kami. Sikong sakit pemani jaga wo. Sang tini kuthon laimani engkau hai. Sini Choudhury ni do tes kipi bisi kogma laimani. Sang orang tini iladon parago para Choudhury. Kamusa mohin kumar jamatia ni keternok karo sang tini songsajaka. Hani bangsa sini proyek Choudhury ni sini kaham hanya para ni report nanai, sini Samaj Hamsai ni sini kok nana rokom salahnya social reformation mana sini salahnya. Hani bangsa sini orang butuh unggul. Busur borok bangna nong ni je o sonmilan hoda ni sonmilan kaitani ya. Amal kita hoda ya, sudah abad kaisa regional level. Abad sini moyal Kollanpur sak by Naikolja, Kollanpur moyal jamatia hoda. Bos moyal kaisa si Teliamra oncol ni. Oro tei moyal khobda ya, oro Teliamra oncol ni kaisa si. Ekso ni bising 150, ekso ni line 150 ba pune 200. Drop ngai delegate. Sini mungkin seri nong. Jadi, hai ani bumung engka mukti sadan jamatia, angka berteman moyal ni general secretary.